betima defend no nobody Natina ne ngege Jimmy for kwasi atoju da se ntwi yese omo ba be defend Agradaa amfa edu ba bi no mo san ko machi atenie obetime di atenie defend Agradaa hell no it's all very strategic nti Agradaa agene se aso bia suro no ye ni atemo ma no ba be kira Agradaa se ye betima ko no style bia bi ntime di atenie ne start wo no Jimmy for Agradaa ko no ne no ya Obofour mamajo wajibuso ya browser na bibi o wasasi so owewie ejebo ejanya bitu na we can say Attacking TV we stand for the truth and we stand for justice until unye honest person emma ya me can say anamonsia da homa ne pebie tia ya atwen na dwe nipa wo se no so wadwe so be se nipa de ne mo bisa ho se ehin fa ne de bewie na ene ne ma ba fo no so de me se Kwame Mike ani ne dindi Amankrado baba apatiti Amankrado na Kwame Mike enya wona na nsia ma me wu se wu ya Agradaa ba wa yi na muna ya wo hihye ho ana asem ye ho de Agradaa adwenye osusu adwenye Agradaa etima kodi Obofour atem ena wa se twa ho asan ba nipa na ba wa yi nu se yeri sukro Obofour ba bi intina de wo ko em se na Obofour sikemu oduru si Agradaa de intina wo kokon ama Obofour yi Amankrado we are the cause of enne Ghana at the atem nyina wo Amankrado wani pepe se na tia wa yase no wo ye ho ohinta dua kire wo ye ho nya atwo enne watima ko gina wo di Agradaa atem Agradaa ndi osada patwam because na dwenye Agradaa obi otumi ka se me woro meto ho abebu ahwe minim se to ni se godu minim se etono eye machine gun ne enim se Agradaa wetima woro to ma kire ye bebu ahwe ye nyini wozongo mami ye wiwani mo o twere nu o si obi obachi wa kuro ho ama wa kaso do anu atu je aboja odroso Eniye social media Beyonce na udi na tama Amankrado social media Beyonce na Agradaa yedi watem yo Amankrado Kwame Mike di watem yo Kwame Mike ya ko na mami yasi yo ni party sa kokko na Agradaa kasa ko di Obofour atem a Kwame Mike wo ha ne say skirt kabani miani siritu Kwame Mike ankamene wa ankamisuno Agradaa yo Ungrăteful bi ne Kwame Mike so ye den and you are ungrateful incompetent sure ono nkasa nu masama wo kan e hwe Kwame Mike nu masama wo so ai na ye friend Amankrado e hwe nsama keka ene sa Agradaa betima kasa de ne nsasi ne bo se odi me Amankrado atem aprezi maame ngege aprezi Judas kwasieto abo adwan antwi dade na mu sa Agradaa onim nyansa ni tiri ni ho oyaboa me de betoto aboa preko ho a wagimi wo ya ne hwe a enye yie udware ne se den obesa de ne ho akoto atechem Agradaa na Amankrado ntimi ni atem wo Agradaa mu ya ye defend wi ewiase amanse nyina po ya tage wo se wo ya oba agimifo wa no ya wankwase anema nko na wo ye enti se me Amankrado bije se ye defend wa ye ntimi ye mfa tenie ne de be defend wo ade a ehye ye di nsuonyu ne dum no aboa bia ne nachiwade achechede nachiwade ne de kusie nachiwade ne de aboa bia o nachiwade enti na e wo se ye calm me down bray ye ho ase because
Ghana obi en misa Agradaa ya oba Jimmy fo a omu pani bia enti se yenso ye di na chi no ye ho se ye be behave like Agradaa no a entokwa ne ko ne be din enti na se ye strategize na ye use maturity ni ye di yakoma to form enti bra ngege mu Jimmy di atem di twasre tem no na ye ya melo because ye kwa Agradaa okita bad record yeso oye kronfo oye azan omuade oye tutu ni oye dwamanfo nkora ne di no wo bro tia ware ase and to defend such a client here you got to calm down you can't just choose any word to defend her so you're very strategic so you're highly strategic before you can defend Agradaa and then you journey mu wa hu bra obre she's crawling or you from who na betima defend it nobody Natina ne ngege Jimmy fo kwase atoju da se ntwi ye se omo ba be defend Agradaa amfa edu ba bi no mo san ko machi atenie obetime di atenie defend Agradaa hell no so you very strategic nti Agradaa adwene se aso bia suro no ye ni atemo ma no ba be kira Agradaa se ye betima kono style bia bi ntime di atenie ne start wo no Jimmy fo Agradaa ko no ne no ya ti ase wo mana heavy fire no wo hunu se oka obeka chen se de wo ka no obokia obeba ni true story ama na gimu adawo ene obetrese a Amankrado be di matemu a me de be call Obofour so Agradaa we Jimmy fo pa ene me di watemfa call Obofour so bra obeka me ntokwa 3 months na man kasa no na Obofour we fa se wo gina we wo soro no fom wo ro ho na wo gina hwemo wo gina gyae na ro ho na wo ba be dware a hwe wo body Agradaa hwe wo body o na wo de fa take hwe se e de be pa na wo de tell me I don't want to sound personal. But next time, say obi call mwa, ukwa maniem, na obi di nenmo nyam to from say, or call mwa, you got to respect yourself. Next time, Agradaa. Me say, mema wa suya nyansen, unsuya se nyansen ni bida, ewo wi ase abai. Na oba fon tantan te say wo Agradaa, say bi nyansen di nyansen unkura bi. Mema me defend you. Na fuma nimbra befo. Oya boa mame pa. Agradaa. We Jimmy fo ma me pa and na won tokwa wo ko de ko se Obofour bra na se won ne me maame enum won ne me papa num me maame wodamfo wo so maame ti ase wo mu you ka metima du maame atem but I will never stoop down low I'm not stupid like you o maame asra kire me pen wa haage me pen wa kire me odo pen odi ni die ama me pen ntimi ni wo Jimmy fo Agradaa echi en kasenti ya maame wo e bi kura na wo Agradaa wo gina wadi me na etan oho na anya kono ana wapompono ayabrewa by force e bi kura na mechen opani na me be makwa ma wo kwase aba te se wo Agradaa ba Jimmy fo asebe o ro drosso a obi kura betime de pure water adiw breast komede wo e ma won fo mani mefo se wa bokro no wo Ghana anya sika nti wa ne wa de abafu ani so ne na bana de ye okura so nyansa bebe mu asua no ne Santiago ne na bana de ye usa asia kwa me se kan wa no tumo me ho na wa som nyo me enkasa mo me din ba bia o obo me din bia me nya free time bia me nya last chance bia I'll come and respond you once be ja odin bo na me kan asem biem ko me hu se asem panifo bi tuufo but still me hu se wa Jimmy me yan kama asem o se wo ye wa adwen se wo pese wo nya peace wo ho a don't even emfa me kra nya example in your video ko o try say anka wo oni me ba ye ana me man hunu se wo ye small wo ye makwada na me ka se wo be puputu aba be so odi kan be bo audio ana ma bo audios amam de wo be bia me double me se enka sa e ma me din bia mfiri wa because I hate you so much wo ye nipa bia sa de ma regret se wo Jimmy fo ba we se medi wachi no me ti udin kura se me mfe wo ye oba kwase a me hu so kwase abada e o mi wiase hwamanie bebre ba Agradaa wo kom a Amankrado me sorry gina ye anya ofe da me ti se udi bija atem ana mu sa Agradaa wo ya boa mu aboa he de wa bije de ne life eto tata e wo court dan anim asia fe na beka se memese memfa wo ba nkire Jimmy fo enkurase ne ma wo ye ni social media bebrebe e de gya he no so e gina sori de mbu mu ne se kurase ni kwasea any page enyata betena wa sori dem I don't know what is wrong with them me ba Ghana me di 2 months me si wa sori dem how many times one no kra me fa so de ba be chiao kwasea kwa ka me ye Jimmy wa hu ye boa se e bia wo be gya wo kro no but still what so ye kronfo how should I have to risk my life supporting such a reckless soul like wo Agradaa
we are reckless we jimunsu ya nyansa da ka menka woni matem emprezi nkrofo na no bese nke yenkun no krofo na no bese om gu animu ase no ka om prezi wo aboatan Agradaa se woni me woni sade ya metia ka be yensuo kura nkansa bi no moda saba ya papa menya oboni o me no na menya oboni o but enya me pone emfa bone ma me so Agradaa me hate you too much. I don't know why. Sadia na we no. Wo sabe also we play victim. We are boa. We are ba na me respect you. Now you say we too tough. We a guy bro so me untimi enya na otodiane ma media. We are ba we enya na ufidi me a. Untimi nya tough for me so. Me nya chop money wo hwa. Me ho nkyire me ba obosia wo ho no da. Untimi nya tough for me so. But sadia na ade bia ohire ba se wa bosu aka ho. Learn how to respect men. Awun semwa. Okeka. Agradaa odi Obofour atame ne. Because obi anu say Obofour nu say Agradaa adwen adwuma. Obi otumi ga se edi ni kuru turum. Oye papa. Akwa amma ka be di atam di ama. Onyame hu yemoko. No mwai. The be inshira. And that's it. Background.